chairman ko, organizing secretary, in-check unit ni, wako macam manusia. Sebenarnya beliau ia pibarok mo di bayan hangi tapi presiden Geras Putri macam ini kita kumot training dari presiden juga ada dengan area ini bayan bok dari Geras Putri juga ni kan ada dengan area ini but kunjung pibarok tapi daya donlang ini kapur ngamdai cier kerteng dah berkunjung orang beli bah Eri Oscar Kham Mojiro Circle dari Presiden Jongki bah Wilet dari Vice President Jongka West President Serbilen dari Presiden Jongka Langpi but dari Robi Disciplinary Jongka West Kasihan Tentang macam ya saling bako reben bah club member pun sendiri PCC member taruh tahu supeng bah ya condition dia supeng bah club pun dikenal kan member. So susunat sibunnya ya kaba manpunkan mau ini kini kepon yai bak paluan bor dari presiden jangi i bala club no bala lek no sa duar jong lek ya what no shifting lada kata pinang sak kem ken mau kata pinang krau kecil ya kejak beriu ya kari na semua bohong wat bu ya kejak beriu jongi teng-teng ngai opan perkat mo bakal jadi penriu kajongi lasai kan sakeli ikut iksil jongi kan sakeli pile ayu mati papa dan pile ayu pi mama hausnam arajar arpuai hausnam arajar arpuar bandang bu yangi pile ayu nak bertaji jadi penriu dele si ngas semua bangan dan kejima bang ngamla le ai bat ma piru yo le si himla lei na kanta ni syak terket hau polis ni ha ban syak kem hau polis udai tang na po jong ka dalam mai khalaya Henry P hang ni ba pitrai ya kani kam banyada ya ka jaj benriu banyada ya ka thain la jong banyada ya ka jaka ya ka puta la jong pinha umat ya ka jing kata kalong ba pinha ban syakem hau asam do hau polis asam undai tang hau polis cho kami kalaya te Henry ngat semua banau yapi kuat nomret mensim ni nak kalian cho ka district ni dan hajan chongpi what shifting yo polis pada di polis asam masa parang hang ni ibala ban ya dai uput ubala poi hang ni kalau kabat ia kasengnya PCP jong West Kasihil ban kan wan banyata hangi nama balada ngin wan satay ngin tip satang kadal aja dai ngenom tip kat bada kampat ja mapi hangi kitang suan tidak tip kata kadai kabab biang bah banyata ya kadai penriu kadai mapi besyong hati borang dia. But mapi bidai kita kinong report dan kinong yetu. Dada kadon ke ai kebaja kan borang. Kata kadai ka tentang. Ingat semua banong bawa pi kumki didar lare kinong yalam jong kasanga PCP. Kita khot jong kasanga PCP. Hakanika area borok kawai jong ka aradunga. Bidai kiti kerper ya border jong ka jela berpoin. Kamtam ni kenika border ka Asia beri syadut langki. Kita ngopi uting kerpen. Ikani kedai ka bentang. Ka bangi ni bensyet ya kena kam. Ka ba bha pedeng jongki. Naso kada om syai kunni. Sok cenderung penangan di bidung ceng rebeng pa kumayo
Rumina kita cina komen aku raingan ya. Tapi ini siang apa jelas kita lihat mana bang cing langsung ikan irang doa cing milia kampana cing serba somerang liangnya na jintang kang ini program lama dunia nakan bisomba penyediaan si untuk saya mana bayar dulu mandisian ini fokus mandisian cuma tiga kanan itu yang berada PGCP cek unit abang sana dua nanti tahun ini kemarin ini PGCP member president secretary atau dintang ini sungni nukli dalam dintang mencang antara mereka mana tahun ini Sony Bako ini PGCP cek unit tersisa PGCP West Kasil District Company General Secretary Juni juga West Kasil District ke Vice President juga West Kasil District juga PGCP ke Rizkar Juni. I would also like to express my thanks to our District General Secretary, Mr. Chandrano Dhar, and all the other leaders from the district who are present with us here. And also, I would like to express my sincere thanks to the PGCP Aradonga area unit, especially to Mr. Trilling, Shira and Mr. Hanbok, who have taken this responsibility to widen the FPGGP in the border area. It is very difficult. We have been trying for years to establish the FPGGP in the border areas, especially with young people. But since we have a language gap, communication gap between us, so we cannot do that. But it is lucky for us. Now it has been nearly 2 years. It is not easy. It is not easy to serve. You will face many hurdles. You will face many problems. Many issues will come up. Sometimes within your house only. You face problem with your president, or the president might face problem with the general secretary. All these things can happen. But one thing you have to keep in mind, that you are with the FPGCP to serve especially you here in the Ishek unit, Aradonga area unit, under the guidance of the Aradonga area unit, the Ishek unit out here. You have a very crucial issue to fight. It is not easy. Presiden Langki area unit. Barbon Nonglam Jes Daya semua bapak semua kimakun ya mana semua security member angkut semua kancingan ya tasem arupa ya Juli mana bawa arupa Juli Presiden nama semua